Disan Civin, disan leiske dinan ku heminia pesh tofanu bahuze. Civina veçare u disa seruçaven pekeno ku naheze Şandamirov, kujia komara İslamiya İran'e, bi serokatia listkivane pekenok destmalçi, u her visa aliyedin ye felbaz Şanda Ameriki, bi hemuzerk übergen suave disan li helinke bi nave mesketa omane bireveçu. Herkesik disan tiştke u analizke didele, Civina veçarejiya di navbera İran u devletin yekbuyi Amerika'yda bir ihtimaleke mezin buye, sedema rekeftineke jibober devamiya danustandinan, lebele rasti eve, ku herdu aliji dem kezenç dikin, u miroven asayi, bi hemu zehmeti u zeksten ku ev dikişinin, jibovan neheme. Bercevendin siyasi u stratejik bir yarderan, u kurbaniyin rastinin van listikanji miroven ku dibin zeksta enflasyone, bekariye u zilma rojane terikoşin, u dengevan ketli ser masaya danustandinan naye bihistin. Berdevamiya danustandinan beyi berçavgirtina maf u eşen gele irane ne tene be bandore. Ledi heman demede revatiya politikayen tepeserkirine u bin pekirinen mafen mirovanji şurt dike. Çahunji ditin u nerinen swa u bi keyfa swa binin ziman u binivisinin.